Yes. Practically, they do way about. Adu mayam ne pame. Adu way hai to na mangon the sounding I let it. Mana to top is pare adu ti kada da awat pa le reke. Hai do for free towning I hona gada gada. Yes. One serious question. With the same character and personality like Chaija, Rishang, the Bok cutting, koi kumbake character, adu ki moi personality do leiba hoji. I koi tangkhul machama naga machama leiding khalase. Any naga from any tribe. Housing leiba situation sida can we imagine a Naga chief minister? Othokane na khanbra. Naga du to. Maite bangan to. Kuki to ne. Maite within the Maite the Oibangam then lay. Was it Oibangam bro? Oja Birendu Ma Singba Copa do de home that's the low nego. Ma Singre the top of Machanga Dabanel. Was it Shen have the Manipur chief minister later was a Adu Labangam the beginning. Away Naga the MLA Tarani, Adu Toglas Yareva, Panganjo, Maite Bangs only 3. Go. 37 labor MLA Duna, chief minister Putopangam the Bataradi. Ludro. After 100 years, the Lakatu Ichai now, Ishai Shumayam have a Tarabanipurgi. Tung the Lakatu Manipuri, Miam the Amina, Sigi time frames it again. Kari message spinning. Notice window meeting the Viva Mamataram Cherry. Hello and welcome to Idea of Manipur. Manipurgi prominent personality Mayamana, I could historical documentation to Boina. Tung the Lakatu, I could Mirol Mayam Duna, Manipurgi, Matamamagi, Saknaiba. Prominent personality mayam duna karamba Manipur moina dream torambage hauji ekoi manga thoiba thodo wathok mayam se makhoi karmaina ukibage haiba mayam do nahungna yengaknaba amashung hauji leiba time frame je khannabada ahena nungaina ba haiba tare semjaba documentation ni ngasi ge ekoi puna lakchiri ba guest is a very special guest especially Tangkhul community de pokpa Idea of Manipur gi defender moina Manipurgi Apunbagi Satam Sagana Bokonavada, Yam Chong Todang Loduna Lakpa, a very outspoken political activist, Amai ASHANG KASHAR. Thank you. The Midelaxin was how do you define Manipur? Manipur is a combined defined way. Yamna Telap Nako, some Hyberkanda, Manipur si Yamna Kogi Shorna Hybertare, Sembiram, unique way in the Sembirame. Maram the area se dum akogi round the Taurega akogi jati se akogi yamna tongan ba jati nataba akoiga dum kriya sira akogi kairo mongoloid singa duga akogi natna leimina ba punamak se jati mayam se unique oina akoi Manipur sida akogi shona haiba tare ne plan tauragal noina se the leiraga semkat minaro ungsi chana leiminaro haibigi pochachu manba Smaina Senlakpa Kandana, Manipur City, multi ethnic Adugumba state never. Aduna, a quasi system say Kara Sentok Singing Toba Targale. Maram the minority, the majority have a group later, Vanina. Madugi, a pickpo Kamlu Nusu, Quagi Wakan Waitaba, Penda Badumba later Ningai. A Chauba group Nusu, a Chauba Nehen, Chautoklaga, Madukumbagi feeling idea do later. Loina Maxi Amatani Haibagi system Mama a great over Changi. Aduga Maduki curriculum Mama, a quang a ship hobo the Putokium. The idea of Manipur say Karamba affairs ground line the idea of Manipur, Haigadabno Haibagi, a quay Chapchaba, Madu defined it out there. Ado idea of Manipur the Loina Ngangani. Ado idea of Manipur say Madugi Yagadaba criteria, category, part. Kari no hybrid they are quite defined Toruga Tamde. Ani Subada Masi, curriculum or in a Lairaga, a quaki announcing that the educate the holder. Aduna, a queen a lady tambana, a topogi, history, a topogi idea, Mayam the Torres. Luga son the Halaklaga, idea of Manipur have to the Yarwe. Aduga pickling idigi, a quaki minority, majority, having feelings in Lagre. Aduna Lairaga, Lak Panena, politically, a quaki any decision lobukanda so Aduki. Feeling the low. Aduna Ujiki, Magi Toanton, but Kaluki, Maduki freedom mama, Aduka Sagi, Magi Kariashira, Magi Kaluki, Powerama, Ashai Stony Rokomatanda, Maduki, Smina Lucky Badeki, Masije, Aquay, defined the wing of the realm. Aduna, Manipuri, Apikpa Kaluka, a Chauba Kaluka, Puna, multi ethnic winner labor. Amuk later so, Yango, Naga, Maite, Kuki,
ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯊꯥꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯍꯥꯏꯅꯀꯣ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯂꯦꯕ ꯔꯤꯂꯤꯖꯟꯁ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯂꯦꯕ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟꯂꯁꯨ ꯔꯤꯂꯤꯖꯟ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯗꯤ that's not the problem but each and every that community has different religion aduna religion su tonganbanina culture su tonganbanina ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯦ ꯄꯨꯟꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯕ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯃꯈꯛ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯝꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯃꯗꯨ ꯁꯦꯝꯕꯗꯨꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗ ꯆꯠꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯅ ꯗꯤꯐꯥꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯑꯃꯩꯁꯤ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯌꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯝꯄꯥꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯩꯇꯩꯒꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯛꯅ ꯂꯣꯏꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯤꯁꯛ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤ ꯑꯃꯩꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯆꯤꯡꯗ ꯄꯣꯛꯄ ꯇꯥꯡꯈꯨꯜ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯅ ꯎꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯥꯅ ꯎꯖꯕ ꯃꯥꯅ ꯏꯃꯥꯖꯤꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇ ꯄꯣꯛꯄ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯃꯅ ꯏꯃꯥꯖꯤꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯒ ꯑꯅꯤꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯈꯦꯠꯅꯩ ꯃꯁꯤ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯍꯣꯏ ꯃꯤ ꯐꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯥꯏ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯇ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯑꯐꯕ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ 에듀케이션 ꯐꯪꯈ꯭ꯔꯕꯒꯤꯀꯣ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯆꯥꯎꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯀꯥꯟꯗꯀꯣ ꯆꯤꯡꯗ ꯄꯣꯛꯄ ꯃꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯅ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗꯀꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯎꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯕ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯤꯇꯪ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤ ꯀꯌꯥꯗꯤ ꯂꯩ ꯁꯦ ꯋꯥꯟ ꯋꯦꯗ ꯈꯛꯇ ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇ ꯆꯥꯎꯖꯔꯛꯄꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯌꯥꯎꯅ ꯊꯨꯝꯕ ꯉꯝꯗꯕꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯁꯟ ꯂꯩꯕꯒꯨꯝꯅꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯕꯠ ꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯇꯤꯗꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯀꯗꯥꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯣꯛꯇ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯪꯗꯕꯅꯤꯅ ꯁꯨꯝ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯑꯃ ꯇꯧꯕꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯤꯇꯛ ꯇꯧꯅꯀꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯈꯜꯁꯦ ꯄꯤꯛꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯜꯐ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯨꯒꯤ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯦꯁ ꯐꯤꯂꯤꯡꯅꯦꯁꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯄꯨꯛꯆꯦꯜ ꯆꯥꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯆꯥꯎꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯅꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ each and every developmentꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯂꯥꯛꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤ ꯆꯤꯡꯗ ꯆꯥꯎꯖꯕ ꯃꯤꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯏꯠ ꯇꯧꯊꯣꯛꯑꯦꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯦꯔꯤꯌꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨ ꯊꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯪꯖꯔꯨꯗꯦꯕ ꯆꯦꯡ ꯊꯥ ꯑꯃꯗ ꯆꯦꯡ ꯐꯪꯗꯕ ꯀꯦꯖꯤ ꯑꯅꯤ ꯐꯪꯗꯕꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯒꯅꯣꯔ ꯇꯧꯊꯣꯛꯑꯦꯕ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜꯅꯤꯀꯣ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇ ꯀꯦꯖꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯠꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯌꯥꯗꯦꯕ that's the how different ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤ ꯐꯪꯂꯤꯕ ꯆꯦꯡ ꯈꯪꯗꯦ ꯀꯦꯔꯣꯁꯤꯟ ꯈꯪꯗꯦ ꯁꯨꯒꯔ ꯊꯥꯎ ꯈꯪꯗꯦ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯡꯗ ꯐꯪꯂꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯅꯣ 50% ꯌꯥꯎꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯎꯗꯦꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯤꯅ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯗ ꯌꯥꯝ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯑꯗꯨ ꯍꯩꯁꯨ ꯍꯩꯇꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯞꯁꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟꯗ ꯈꯔ ꯋꯥꯅꯦ ꯃꯃꯥꯡ ꯆꯍꯤ 2-3 ꯃꯃꯥꯡꯗꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯦꯔꯣꯁꯤꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯊꯥꯎ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯗ ꯑꯃ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯊꯥꯎ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯆꯦꯡ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯆꯍꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛꯈꯛ ꯐꯪꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯃꯐꯝ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯂꯩꯇꯦꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯑꯐꯕ ꯂꯩꯇꯦꯅ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯂꯩꯇꯦꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜꯒꯤ ꯍꯣꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯁꯦꯃꯤ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯀꯌꯥ ꯂꯩ ꯑꯃꯈꯛꯅꯦ there is only one Pitriku college ꯆꯥꯟꯗꯦꯜꯗ ꯑꯃꯈꯛꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯤ you know how much bigger than this whole valley ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯐꯥꯞ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯗꯤ ꯁꯦꯝꯃꯤꯟꯅꯔꯗꯤ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯅ ꯈꯔ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯁꯤꯔꯥ ꯕ꯭ꯔꯣꯗ ꯋꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯆꯥꯎꯖꯕꯁꯤꯅ ꯈꯔ ꯋꯥꯈꯜꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯆꯥꯗꯁꯨ ꯁꯦꯔꯤꯌꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯕꯥꯅꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯅꯕ ꯀꯥꯟꯗꯁꯨ ꯅꯉꯣꯟꯗꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯀꯣꯛꯄꯤꯕ ꯉꯝꯕ ꯏꯒꯅꯣꯔ ꯇꯧꯊꯣꯛꯄ ꯃꯆꯥꯗ ꯃꯦꯇꯔꯁꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ complicated ꯑꯣꯏꯍꯟꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯂꯩ ꯁꯣꯝꯗꯅ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯇꯤꯟꯅꯔꯛꯄ ꯂꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯦꯕꯀꯣ ꯃꯆꯥꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯔꯤꯌꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯎꯅꯅꯤꯡꯗꯕꯒꯨꯝꯕ ꯀꯩꯁꯨ ꯂꯩꯇꯕ ꯑꯃꯒꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯝ ꯊꯝꯅꯔꯒ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯗꯕ ꯄꯣꯛꯄꯁꯦ ꯑꯃꯩꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯑꯃ ꯑꯃꯅ ꯄꯨꯈꯠꯂꯛꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯣꯜ ꯁ꯭ꯂꯣꯒꯥꯟꯁꯦ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯄꯨꯟꯕꯅ ꯌꯥꯏꯐꯔꯦ ꯆꯤꯡꯇꯝ ꯑꯃꯠꯇꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯂꯣꯒꯥꯟꯁꯤ ꯏꯠ ꯏꯁ ꯚꯦꯔꯤ ꯚꯣꯀꯦꯜ ꯏꯟ ꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯈꯣꯟꯊꯥꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎꯁꯦ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯀꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯕꯠ ꯋꯦꯔꯦꯁ ꯑꯃꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯨꯔꯛꯏꯕ ꯏꯁꯨ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡ ꯀꯣꯂꯦꯖꯁꯤꯡ ꯑꯗꯒꯤ I'll pick one example district hospital ꯍꯥꯏꯔꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯕꯥꯜꯒꯤ district hospital ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔꯒꯤ anywhere ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ district hospital ꯑꯃ ꯂꯧꯈꯠꯂꯁꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯀꯌꯥ ꯂꯩ how many doctors are functioning in
district hospital aduga somda ukhulgi district hospital doctor kya lei tamilnadu district hospital doctor kya function tauke amai swaida then lambi amuk yengsi amai nga sa hairi akhuna lambi si de yam kanna chingi lambi panari je more lambi then jiri lambi chandel gi asigi Burma road ama lambi yam phare sigi main road chine ba lambi phaba haina res but ekoi tampak ta lambi gi concern yam kana mayam na lawnari si de lairak ki khulak ki lambi phata budu phatti na puthuwa du ban tau hogi su yori ne adu itara ga di swai the development gi the lairiba ekoi gi disparity sati khedana leiba gi pot ama question ama amen puthoriba even school gi college ki chingtam amatane si kamaina swai the relate to gesi adu tane sai khedang khenna ba aduga akhoi na idea manipur da chingi mina define towning da ba hiding da ba poto madu ki feeling duna madu ki pochat duna mingon da phau ki ba makhak le ba adu ki potuna aduna masi akhoi na system ama unna lemina ba gi consensus mage yabada apamba loina maktu collectively ko system ama semdaradi madu sheme haiduna akhoi tongan se kai se habi wafam nate but chokhat pagi lom da ko example ama piba da hojina na hangba question du da ai short example ama pi ge ba ai hoji 50 years yaure ko laire adu ai gi khunda gari changba yabasu chahi manga taru phadri okhan du shok tro nata tum khan biro this is a fact aigi khunda aina gari thauroga changba yabase chahi manga taru khak ta chali adu de yango adu ima ipa de ki madu te yango hoji aduna hoji pudi kitang train se changes lakbane na ai angang sing di yamna awabadu khra khang da badi leire haba khoina honna jadana imphal da lairi tam handana shillong da delhi da tam handana ko moi di flight da chatana akhoi gi matam da imphal aigi khunda gi yanga popi se 9-10 km se khongna chapane huidri ko gari tongna ba gi tamak ta cheng bag agi chaningai puraga ado poche yoningai gi tamak ta yanga popi da ahing tum da na pung ahum da hogalaga chalaga insana pi yolaga halari bane si edam khan biro ado di tampak da lari bane ko ado imphal da mu kume bus tongla ngai na da na ko ado da mu kare aba larik tamning man da na dem college ta matam da dem college am phorome project su mota do da le ko lari hainingai tam tangai phatana maitei gi lera coaching ko ya mayam da khoi gi chinau sing yum phara thi da na yum phara da lera ga tamlaga insana pi pura ga ko honara ga lairi bane adu lening da ba kana su leite adu na takpudi manipur hena nungsiba idea of manipur da wakhan free and fair da lairi ba mi sak to karam bano haibado akhoi madu khangja se adu bu imphal da chawjara ga manipur ne lauraga asi phobada even achau ba contract officers mayam kharabudi chale loina nate ko asi phobada kamjong chalaga a lumpi da chalaga jasami chalaga sigi tamelongi last part da chalaga udabo mi lady I have a beautiful question Manipur gi border da Burma ga Manipur ga taina bangam khoi gi paring da leireba ekhoi gi chingmi miyamna Manipur amadi atopa neighboring state singa yumlo naraga leireba ekhoi gi chingmi miyamna ekhoi gi Manipur se mogi perception da kamaina lei ai Manipur si da perception si di ansai na haibado reality da thik radi ko idea of Manipur se moina hena lei feeling je moina hele akhoi gi leader sing na matam government sing na ko choi bedegi policy haita bedegi collectively inclusively madugi potu da chata bedegi pona makse thorak pane hojik su la chalo jingjoi ta na katai no tamelong chapada hanubi ma che pa hanuba para maite long se na ngangani ma Manipur gi history puari hairo haiba kanda akhoi gi hena khangba mi le yes nai tap lam ba ko phat lai ram ba adu tawba tu ai nei phat chap kanda as ising thaning da na mi gi changba da ising je get la halaga puthopi haiba gu wari le then sine ba poche ko adu di kana na nungsi ba hen ge adu na hojik how border da alap lai da su bacha sing loi na imphal da lai tam hali ko thabak thiali to holi imphal da lai ba chokhat pa mi sina imphal da lai tam han de yes America da Delhi da pha da thai ba
ching the Manipur ki corner the like mayam na Imphal sida hojik champion liberal college modern college dem college the MU asigi kwagi sombung gi do kwagi adu kumba mayam do biramangol haiba mayam do da ching Manipur ki corner de alap de lap student kya lai ri ge ha do thithop tampal ti gi di personless way adu di Manipur nungsiba Manipur da hena concern lai base karamba mi oino khungkan da laiba ala bal labor singsi da laiba sina moina hena feeling kale but madu gi pulse to feeling do akhoi gi politician singsina ubi da ba ko intellectual singna madu khang da ba adu duga sida dum lairaga asigi environment da khakta heta policy semba heta environment sigi environment da based oraga heta plan kha tawki ba laiba aduna madu da gi khoi achauba gap amal laiba ko okay now amida yam tena question amani de ina laksani base amina Manipur da puam bagi da makta khwai ji nuai jaba khwai harau jaba khwai chauthok jaba si amatang haibi masi di yam question je lu su we ko adu bo yam na amarom da su we khwai digi sum Manipur macha ma oina leiba se akhoi Manipur mo freedom oi base leite chokhat taba nuai taba ai gi pemba penda ba dingba thumda dun amane sapai ba pai dab dun amane ina khumda ban amane Manipur da kwai gi phajaba ma ai di ena nuai si everywhere Manipur ma chama oina chatpa kanda ne karimatta akhoi da akiba adu ada akhoi da leite hojik na irang khara politic taw to wa ne ba for the last akhoi taw pa kanda tampaki mi man ching da chapa kanda very safety yes amna ma dum chawthon na chapa ngame ba kayo da chalaga sum nupi thiraga khundige hena mana kaino tawra leiba su le akhoi ju Imphal da laro su Imphal da akhoi ju hero dum sabe ya tara su example ne ko as na du tangkhul ne na nagani na adu ne adu ngangnu tawgnu haibese siguma de Manipur da thotop leite adu na kwai digi nuai bai di Manipur se akhoi na ngase cap leina bwani lemi na riba kalu khupti makse so yamna chame yamna adum kari aisira yamna akhoi gi phataba wakhal khalaga aina nambu phataba tawgani aina ma bu tawgani ai ma adu ne haibagi dil leite ijam kya dil leite adu ma political politicize tang khalak padegi madu gi pot lakwane but for the last many years ipa ipu gi matam da su moina kaithen da laraga thengi ba ka da swai lambi da khurai da lomlong da chombong da tumlaga hanba yawe ba adu na takudi akhoi gi mafam se safety oiba law and order da problem later ba yam na friend go nang su ai su chat pa ya ba adu hoji phabu adu mai na like safety adu hoji nang tamelong chalo everybody will welcome you yes absolutely if you go to Ukhrul everybody will welcome you exactly the same thing akhoi gi khara social culture tine bone tapak tu so du mangai hospitality city ko Manipur da henbadi leite okay amai am nuai mamak ne aina nuai base amai aduga amai na nuai jada ba ikai jaba aina Manipur pu ubagi da mak haidan aina yamna Manipur da amai na ikai jaba nuai jada ba yen jada ba amma hairaga da amai kai hai masidi aina kwai di thamoi da sokpa ko dum khallaga haithokpadi haithokta ba haithokpa haije akhoi gi yamna nungsinaraga thumnandaba kumba chapmane yana thamoi da chapase lairaba leitaba mi khangdaba mi ko ngamdaba mi duda lairaba leiba ina khunba khangba achau sang mi sina luna tawbiba ngamdabase khanbiba amana amagi khangbiba ngamdabase masi maktaki ai thamoi chakpa leite example Manipur da khoi hoi mai nungsi chanmi na lai mi loina makti na te ko do ayamba akhoi awaba taraba chingi khangde ama khangde mana thaba ma wana honaramba kanda department gi khangde government gi khangde imung du gi khangde magi personal officer level gi khangde aina mateng pangge haidona yamna obvious go kare sira yamna sum kare from the heart ko yamna seriously heart ta yamna phajabada ko asidi ai ichinau ni ai mateng pangge haibagi madugi akhoi da feeling che kitang leite magi angamba adum tawnaba example amada kring ngamda ba matamda somgi kring ba government da file process ama tobu kanda ko adum chahi amani chenlaga fail oithokiba aduga mapudu na laktaradi file do dum pat kiba kumba aduga hospital da chappu kan es nang kari ware
aina how can I help you haibagi madugi doctor singna yamna kaina welcome tawraga mi singa akoi treat tawba haitaba makhak le madu aduga minister sing MLA sing da chaloba minister sing sina lairaba leitaba sing sidi uning de kona lao ma kana no khangde masak khangba khakta unagni hairadi that is the very unfortunate misi akhoi problem da dunia alo minister sing da masak khangda mi da unaroi haina ayam turn down tawe ko adu di madu manipur macha natro alo whoever any manipuri habisidi akhoi welcome tawraga matem panaga tabani adu aina for the last 20 years I school su run tawrami NGO su kapa tawe fund su farm su tawe masigi office ta kari kari no chamber kanse da aingon da yamna burden laiba adu thamoi da sokpa phange officer amada unagani haina puni pan phaba ahingda yum handa adu matam da imphada lai ponte yum hanga dori bane ko gari su phangloi da ba auto wairaga mu chaka da ba ko puni pan phau ngairaga ma ngai ra unaba ngamdana hankiba matam yawa 20 years mamang da ko 10 years mamang da choya ma gi tama da choi to bi ning de sekumba something ai khakta na te adana kwai di ga ina pen da bai di asai haiba moyam to di akhoi hospitality amaga do di mi phataba mi bu hatba phuba du togni haiba do di leite but manipur da mana tori bise aigi lepaki ni ado aina soi togda bise aigi na te bise aigi duty ni this is my responsible haiba leiba ngamda bise ko mantri do magi personal oina magi imung kumna kendra kumna chakhradi ado di potu yaro heb ado aina mantri oi bise di manipur punbu gini kana no targa leredi aigi thaba leredi let me do haina welcome tawba haikata bane ado mi kaya mantri ki quarter da la office da chale unabang amda na hanki yam chume bato ne kwai dige aina ai gu nuai taba manipur da ko okay ami it is aina amai da naga moina tangkhul moina adagi den manipur ki chingmi moina hangba wahangni aikoina ngasi dagi chahi decade kaya gi mamang da manipur gi modern manipur gi history da figure me ama manipur gi leader oina thoglakiba adu mokoi bo ngasi phaw respect to sing manungda major bok ka thing tangkhul dagi then aikoi gi yamusa saija then aikoi gi rishang kai sing se mokoi si manipur si pai raga thangat laga chakhiba manipur gi dabang ta fight to khiba to the extent manipur gi dabang thawai ket khiba adu mi phu yauna moi adu figure ngate ne hauji for the last so many years mokoi gi stature si yoba leader aikoi na hauji tangkhul dagi natraga naga dagi uba ngamda base amai kari masi hairi ba tangku khakta na te ko pangan da so first chief minister oikiba oi gi so am phajaba popularity lai ko hojina na hangba potu da madu kari gi no hairaga number 1 da moral character se asidegi ayamba oiba ngam khidabani moral character se phajana leiba kanda di personality si wange ado honjeki ayamba moi mana tawungam da se personality se yaude have personality yaudaba hai se ngasa in a moral character aduna ngasai moi di phajana commitment se leiraga principle se leiraga conviction leiraga ko moi da thaba tawba ma yawe hona baga loina na ai adu ne na chothopa nataba madu nataba adu ai tawdaba yade ai ase aina oiriba leader oibse sidigini aduga aina mantri oiriba aina MLA oise sigine ja vision amakhak leiraga thumba thumdabdu namane magi haiba haitabdu naman mi mase loina no one is perfect ko magi yawbo yawdaba ngamdaba leigani adugi di loina leigani limitation du ko adubu magi leiba ngamba level da kanna honaraga vision amaga commitment ama leiraga tawrapudo madugi quality duna aduga moigi moral character se yam phajaya moidi cha thakpa langba mi punti tinaba oidaba padaba ko langlaga sum party tawra chapado haibi leader singdo akhoina ubo phangde ude yamna lining dana ko praja sibu kai tawdana taweba hojik na tangkhu khakta nate go manipur da lairiba to pasing mayam se khoidi MLA he oikhre mantri he oikhre hairadi sum party to paisa lairabane na tawning ba tawbo koining ba koibo mo ama kha yauriba thakta na chadana ko kamaina wangang wata kamaina ngangani papa mayam gi public platform da kari ngangani kamaina ai deal tawgani aina kai tawrasu mi uhan ba yade hojikandi masai MLA karaga piona amaga dum
yu thamina leiba su dum uire dai ba ma ga party tomina su dum uire adu di kadai de ichat tu kadai chalani contractor ka su khang da paisa khara pa hai du da party tonare adu moi di madu gi kaino do phajana ngak laga pai puna thambiramba chana long kana long hai tare madu ngak na chatpa hai tare hairi nang na hairi ba mi sing do madu gi the personality se lerak pa loga moi na khara khang jab tam jab se ai leipa ki ai gi praja ki tama ta senga ma se ai ka tholaga cheba tawgani hai ba se moi gi thomoi da I da chen ba se akoina ubo phange aduna hojik gi leiriba kaino ayam ba sidi madu gi yawbung ngam da ba adu yawbung ngam da ba de gi sini ai na ai gi phat tab di male hai ba ai na pukhachari ba figure ahum se gi matang da just ai sentence among da amai da panjara ga amai gi amai gi moi gi matang da kitang compliment kitang taning e mai number one I'll start with book cutting when I read some books like khara sum pa ba kan da matam du gi India gi confidential report mayam ama sum yeng kan da India gi intelligence report khara da Manipur government ji gi matam du gi instrumental oi base 1947 da gi na 1949 phawda Manipur independent country mo ina leiba interim government ama 1948 fo leraga 1948 ta Manipur gi anoba lenga ama election tawraga khanba matam ji da out of all the ministers mayam ji gi manung da MK Priyobata and if we measure for cutting say moi ani instrumental ni ka haibagi poche ai thingna ba another way no assembly debate amada Manipur independent Manipur ni tam ngai matam assembly debate amada Manipur gi official language se ekoi Manipuri sida record to godo buni ekoi official literature mayam se haidana propose to kai ekoi gi measure board cutting na mana outrightly matam du da yamna ekoi Manipuri language ekoi ma sakhang draga de if we don't recognize our language then who will and man high arguments pi dana adugum ba ngasai gi idea of Manipur gi defender idea of Manipur gi propagator oina leramba Manipur high nation nama matam du leramba du gi instrumental figure ni gana India government gi intelligence ga identify to mi ba kari happening ma adune moi di ngasai na haiba da su yaure daga moi na tawri bu moi se khra visioner leiba leader oye vision khra uwe be khoi India da khoi je jati apikpa kanglup ni khoi se minority ni dangsu aisu ko mayam su mai tai sing jo se da adu da hai wane India da compare to bu kan da to 15 lakhs minority ni moi su minority ni do state se da moi na population ya ba majority ni hai bu wane ba but when we look compared to the India atop state ko aduga muka akhoi di India da su Manipur da su na ID minority ni asigi shape da ko asigi kaino se da angle se da yenglap kanda opkutina haibudo tungda masi akhoi sumaina akhoi gi identity am leiraga koi social culture promote tawraga Manipuri ni haibaki concept to da phajana frame tawraga Manipur gi mi mayam leblaga chataradi akhoi se moi ka compete tawbunga moi akhoi gi chaka leiroi akhoi di moi marak ta changbu kanda akhoi si di kariya sa count to bi de ba tingkhang kum na ko uga da ba haibe gi magi concept ta magi philosophy da adu kum ba khara leiba kum ui adu gi vision da mana adu gi potu putorak laga akhoi gi future da akhoi da majority singna minority singda swallow to da ninga adu ga majority singna minority sing si da ko akhoi gi kariya sira dum namsallaga thamba ya da ninga madugi lambi du yarak paneba aidi adugi pot le hena lo okay and ani subada kogi yamosa seja je Manipur na India da tilaba matung da ihan ba political prisoner ani hungi manung da mas han mani the first person to arrest haitare by the government adu Manipur gi ho da ihan na phaki ba du Manipur all Manipur National Union haidana le madu gi leader mo in horok hebne and again Maki Manipur Hill Union ko ba ching the best of political party amadagi chief minister oi given pa man oi given amai matam dugi political electoral politics se kamaina amai ui aina in respect to ekoi matam amagi luching ba ekoi yamosa saijagi matang sida Manipur Hill Union da ka ba mi amasi MPP na regional party amada offer to raga aidi chingi luching ba amada chief minister ko hingi ba amai kamai yengimsi akhoi Miraj matam adugi afaba aduga mi singi go wakhan londo hojiki matam da yamna tangre amu halak pasu ngamga da mande halani ngai khoi mayam honari ko launari madugi potu kari no haiba kanda
Manipur se India da yauramde aduga yawe yauna lakpa tarasu India na center na influence kanna tawang amlamde ko adugi peratu dani influence to center na India gi mi na akhoi da kanna influence tawang amdaba matam duda ching tam gi yamna apun ba saktam phajaba mari se leirame haba ko adugi Perat tuda mahana masi taukiba aduga moi di nation kariya sira moi gi wakhan da ngasai gi tung da laka da su kitang khangba adu je yam so khoina tawrambal sai jana tawramba mayam je ngasi khoina dum ubo phangena ngasi ma si thorakani tawrakani haibidi ki maite ga sum akhoi ching gi ko aduga adaga sumaina punsanlaga sumaina tawro haiba mayam se ma laurame do adu hoji chap chana akhoi ngisi khangau datana akoina thenari ba mayam se laeba adubu dana hangba question da ko center na India na madam atum da influence se tawbangam lamde adubu after khala laira kanda di influence kanna tawkhrem aduna hoje akoi je for the last 30 years almost center na influence tawraga akoi government se pura khre lenga se nga khrem madu dane madi leiba leader yamna kaino leiba leader se hoje mang khrem hoje tangkhai chabi mong da leibade gi madu gi auto mo halap ngam de aduna akhoi gi center na influence story makhai di akhoi regional singse labor singse adum native people singse divide tum tawrakani adu when moina insist tawbang amdre influence tawbang amdre hai kanda akhoi gi relationship bond se khudi mak se akhoi one serious question. With the same character and personality like Chaija, Rishang, the Boka thing, koi kumbage character, adugi mogi personality do leiba hoji. Akoi tangkhul machama, naga machama leiding khalase. Any naga from any tribe. Housing leiba situation sida. Can we imagine a Naga chief minister? Oithokani na khanbra. Oibo yabani adubo luwe. Hojik sidi yamna luwe adubo thamoi sengnaradi ana ipa ipuna kari chatnaramba kari tawramba haibado akoina retrospect tawradi realize tawradi yamna deep oina analysis tawradi masi oiba yaba adugi lambi mak lei adubu oiba yada ba haibase ngasai na haire adugumba masak misak ama atogama thoklasu hojiki janjar dadi perat dadi choya yaroi ngamsu ngamloi maram ding sai na haibado we are so divided because of the political parties and all the political parties are influenced by the center exactly aduna hoje oiba ngam khoroi ngam khiroi even nagadu to mete bangan to kuki to ne Maite gi within the Maite to oiba ngam dan le je oiba ngam bro oja birendu ma singba khop du de home that's the akhoi lo ne go ma singre da to pa ma chang da bane hojik sen have the Manipur da chief minister later base adu leiba ngam da bagine akhoi naga di MLA tarang ne adu tok la se ba yare ba pangan jo Maite pangan jo only 3 go 37 leiba MLA du na chief minister puthop ngam da ba taradi Ludro. Aduna naga do to moi manung do su puthop ngamdre because ngasai na haibado aduna hojiksi naga mana same oibada karimata problem leite maduna idea of Manipur gi witnessing tawdo bani aduna maduna akhoi nungsina bagi amuka karyasira reconstruct yes absolutely madu oigada bani adubo asigi line da khanba mi di yamdare Manipur gi ikugi all communities mayamna respect over adagi magi ideas sida ekoi mayamna haitare ayam Manipur gi thinking Manipuri sing idea of Manipur da thajaba mi mayamna respect over oza naurem sana jawba magi professor sana jawba gi mahakna iramba magi writing sing ada magna pirama magi speech sing da mana yam toina question to baje ekoi gi the sectarian mindset ekoi gi tampakta natragana anywhere the lady ba ekoi sectarian gi mindset mayam mana yam kana question to we duga mana yam kana hairam base amain su yam toina yamna smashing na khangbo from the kari gi why don't ekoi na kari gi maroi ba position sing si chingi mi de ekoi kari gi sinadri bano minority sing da kari gi sinada bano haibase mana yam toina question to we Saite Academy
gi sai kari gi khoi president chingmi da hapta bano Manipur University gi VC kari gi chingmi da hapta bano gai ji mana yam toina question to ba Gen Dance Academy gi anywhere even maru eba department singi khoi gi director kari gi chingmi da hapta bano ga have as I'm quoting was a sana jaw magi in many of his writings na traga da man ngangam ba mayam am da well documented or later ami kamai yeng khoi oza sana jaw buna mana yam kan laujaram ado magi matung in mane na leiba miyam ne hujik leide base leader miyam jisu kari have magi do yamna phai aduga mana hap taba khra lei Manipur se khoi Manipur haiba taradi Manipur amata oiba taradi asigi philosophy da asigi kaino sida concept chatta di yaroi habise mangon da chinaba leite very clear in his heart in his mind adugi tamak ta mangan thopang ngambani ada Manipur do aigi akhoi gi khaktane haiba adugi sense laikradi madu potu oiroi haibani do mayam to akhoi punba kanda Manipur ni haibani adu oiradi Manipur ne akhoi mayam ne haib amata ne haradi apik achoboi wal leite mana ko oiba kanda aduga mangon da akhoi na platform piba kanda ngasai na hawbo da kra haibodo madugi area da ma se fajana madu Manipur se akhoi kaida dana leiba taradi idea of Manipur da chapa taradi chokhakani ado idea of Manipur da chapa kanda madugi formula do formality do karamai na chakani haise Dr. Norem Sanan Choba da ko let mangon da yamna madu clear oina mangon da kyan taba khra leyaba hap taba degi ma gan thok chatot tawbune ba adu bu ngasai na haibodo adu makni masidi ki ngasi gap yamna chawna lay aduga idea of Manipur da hujik wangang ba mi se itho tholak tre kari gi no haibodo kari gi no adu gap achawba lay madu lay bedu ngasai na haibodo ni akhoi se regional party na regionalism gi wakhan da punna chaminara hingningai aduga government piring e da di hena akhoi se relationship nungsina ban close oiba naksan ba se bound taweba madu bu he regionalism gi masigi si kep lai khiba kanda tongan ba gi akhoi kalup ki sakat pa makha lakhre ko magi kalup ki sakat pati gi bajik di chinare jiki sena haige maitei na maitei pangal da leadership gi have kanda moi ki re chinare yes did you no problem na te yes if they mind let them mind no problem but that's not mind ko I say nagama da tangkhula ma da moi leader pi gi have kanda moi chinare budu amarom da mu china phamju dum chakati leikini ko magi kalup ki khara interest da aspiration da thaba tawba Manipur da li leire pangan muti adu leite go adu rasu kuki haire so waribu which is separate administration se but how they come how they masikarmai laki bribe do adu da akoi analysis to butai we should not blame directly ko but root cause to kadai gi no haiba do akoi khangba di amna changbi adu directly adu na hujik madu maina lay adu na hujik any kind of tabu kanda moi sinaba kanda madu tabu kanda madu leadership to pi khrede moi gi interest ta thabak tawraga Manipur se machek ta khigitra haiba gi sense of insecurity se lay khra adu insecurity to kana na lehan bano haiba do madu akoi phap ta batar ga le madu gi poto ta insecure oi bade gi ni adu bu akoi idea of Manipur da hingmin si hairade madu leibu shwa yaroi insecure do madu leibu yaroi as a big brother oigidra as a majority group amo hoina madu role du loraga phajana madu khoige communication cap later dana ko connection do loina yauraga understanding phajana taminaraga madu gi potu de lehanga dabani inga dabani amai why so yamna nakna na leiminari ba leiju leiminagadori ba leiminaga su laiba historical reality that we are living together see adom leiraga laiba khoi masen sigi marakta thokpa common problem macha mayam dagi na chowa problem phawse khoi why don't we give an effort to solve it on our platform khoi platform se da punjal laga khoi kamai solve to no yo khan khanda bi da why we are waiting for somebody some thousands of kilometers away laiba kilometer lising khara lapna leiba mi amaduna Gujarat dagi natragana Delhi dagi natragana Maharashtra dagi laaga ikoi problem so no goni habagi sigi imagination da leiba situation ja mai kai kamai akhoi gi leader sing se madu haibada crush hole haiba kanda tathini ngai leite masidi leadership adugi shonbagi pot amadi leire shonbadu na magi oijare ko adudagi henthok na amuk
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ leader ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ decision ꯂꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ own wisdomꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇ decision ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯇꯦꯕ leader ꯑꯣꯏꯗꯦꯕ leader ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯁꯨ some sectionꯒꯤ influenceꯗ ꯃꯥꯒꯤ interestꯗ leadershipꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯒꯠꯈ꯭ꯔꯦꯕ leadershipꯁꯦ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕꯁꯦ section towan section duda magi interest da by hook by crook by force whatever money power manpower oigera physical power adudigi leadership se ayamba se oirakhre oihankhre influence se aduna mana thabak tawrakpa decision lawrakpa kanda policy semba kanda manipur apunbagi interest da policy duda ma decision do planning do tobung amdre ana tawning su mawa da thakatpa mi do influence to thokre ko adu ama first point second point da hojik lariba mayam sing sena na haibadu asai for the last 30-40 years yaw dore center de influence tawraga akhoi lengak se akhoi gi lengak se lebak se ngak laga maduna control tawraga lakhre ba adu hojik madum ngam da bo potu mapanda ayaba akhoi depend tawkhre hojik aina MLA kaninge hairasin ai chief minister oininge hairadi ai gi parja public mayam da apen ba apamba pamba kanda ai oiba ngamga dabane madu ai khoi di kauthokre ji ai chief minister oininge ai minister oininge haibdi raja akhoi manipur gi mi budi kauthoraga center da oina wanong ba chakre yes yes adu digi result ne adu yam gi luching bo this is very dangerous which is very dangerous finally hojik lay contemporary times de akhoi yang akan da lay lan haiba tare lan haire manipur crisis haire ethnic conflict in the center ge luching bo sing mo haire so for the last 2 years and hojik tha chahi sudore mathang le su godo ado shigi irang ji amai kamai no hojik irang ji lution bagi poto oina mai la se aikoina lotion bagi mami se tapna mi myam se sum tandarakpa adagi wanarakpa adagi hanagi situation je dum normal do na khalak bagi potu budi khoi ui but magi core issues myam je solve torga adu solution am puraga lotion le have dumadi ikoi ubangam de ai happening am adune mase khra luwe luri go matam chang ki ke tabagi pot chadum male ram ding sai akhoi gi problem do akhoina solve toba hairadi ngamladi adu best way ne ba adubo akhoi gi problem se akhoina solve tawnaninga hona deba ko akhoi gi problem se akhoina mi bu solve tawbio haidana one of mong da chatana laireba adu gi problem ne madu kadai di lakhi braira ga ngasai na habdo influence tawrak laga leader ohanba lenga nga hanba se kuireba aduna madu gi hojik phawda spirit to madu gi feelingness to laiba gi tamakta hojik akhoi gi MLA lairiba tampaki mayam na su coaching kona da sales stakeholder public sing da amaga ama interact tawraga asmai da koi purak se haibagi magi effort tawgdaba time money expend tawgdaba punamak se mai labor madu di kauthoeba madu budi homework tu di tawdraga sida agi neighbor na aibu yadaba ibani agi enemy lairibase ibani se mase enemy se ibani gi problem dispute laitani kamain ai homework tawsara haibagi madu wakhalom du tawdraga ada pairaga mana hairadi yani haibalom da chakre so there will be no solution dispute to the ibani gineba aduna ibani marakta yana ba ma leitradi adum as long as dispute dum laigani aduna asi aina haining bidu madu kadai digi thokibno hairaga hojik maite pangal maite naga mar thado kuki han leiri mayam se punna chaminaraga ko phaminaraga solution puratningai akhoi gi ke sia so sing su madu hona ki dem asi gi so asoi aduna ai oisunu maite ga kuki gi lan to base oisunu dum tawraga phaye haiba yenglaga leiba mi su dum lei adu pangal ichi naw sing da as masi nuai te mate pangal na changba kan da su ichi naw mate pangal da su ai moi je da segna akhoi bu le pa nung si ban na te haiba ko kampu so song di so mun lei naga su dum ngai naga khara na haibu lei du khara na de si phaten adu no ji sena haiba di sena haiba kan da ichi naw naga sing da su ase khana ba se lan tho ba se akhoi chumde laimina ra bane na haina kana rol law ro de ko ai wakhanda maitei su kuki su aduga maitei pangal su loina moina kauraga competent authority or natraga madugi relevant ko adugumba leader organization duna deal tawraga chalpa tarade potu adum yagni na lawe adu tawrakte
ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯣꯏꯗ ꯌꯥꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯁꯤꯁꯨ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤꯃꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯋꯦ ꯗꯤꯁꯄꯨꯠꯇꯨ ꯏꯕꯥꯅꯤꯅꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯏꯕꯥꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯗꯤꯁꯄꯨꯠ ꯂꯩꯕꯗꯨ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯍꯥꯟꯅ ꯔꯦꯛꯇꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯔꯒ identify tꯧꯔꯒ ko solve tꯧꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯅꯠꯇꯗꯅ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯑꯥꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯃꯥ ꯅꯪꯅ order ꯄꯤꯕꯗꯨꯗ ꯃꯥ ꯑꯗꯨꯝ 인근이 adum tawnagani haiba lomda chakre yes yes chen haibda case tawnabo mongda order du da ngainare haba adudi solution dai roi chidi court ki kaino nate haba chidi aigi heart to heart ibani gi relationship broken tawbane haba lamama case tawdana lamama gi case tawdana nangi document aigi document yengna so tawba yaba nate ibani gi heart broken ne relationship broken ne then asidi akoi adumaina kaino chappo mongda yaroi wow yeah as aduki analysis itself se amai aduki matik fazai aduki ai tare yamna convincing oi adumaina amaina hajuki tobira pose amai and kitang kai me serious oi ba talk ma'am tore khara light oi ba ama amai lak sage khoi gi tangkhul gi sangnai ba singer ai khoi thangmai so singlai mana sakpa isai ai khoi gi haufi su lumba malida to ba khoi gi ai tare ai khoi society se da leiba chingmi bu handana yengba ga je adu me am da loi puthuaga na taga ching da ngai khoi development gi kai gi amaina ligre ba ai imphal da loi concentrate tawre ching da hospitals habi de school college habi da bagi adu complaint mayam ga yaw isai ma lei ha hai isai si amai tampak ta very popular sida ikoi no ubanga meze tampak ta popular is it is the Meitei people who appreciate the song and it is the Pangal people who appreciate the song so I the ikoi common people the adugi chingi issue ong puthorok da adu chingtam gi issue ne udeba mayam support to weba isai du amai sigi ikoi gi common people da leiba asengba politicize yam to we area khara da na yam na cricket oiba pot mayam ju leigre amai adu ikoi miyam da di kamai ui amai sigi case adune akhoi manipur se ngai na hawbada mi se atom yamna phataba mi singne community singne haina lobudi yaroi akhoi da yamna chamjaba punamak ta phaba makhakti leiriyeba adubu ngai ki issue je tongan tongan ba pusalak tu na ko akhoi je sum groom tawrak po mong da tawrak pudigi phataba oina chakhibani loinamak ai wakhandi ko cham cham na khanba kanda yam akhoi je adumak phataba haibadi mising leipakti nate haina loweba aduna thamaisona sakpadu mana artist ama oina adugumba meaningful oiba puthokpase yamna phaise manipur whole na tamjaningai ne kanagadabani maramdi any artist oigra whatever tawbo mayam se idea of manipur da yaweba ma kise adugumba changes transform toningai da focus tawgadabani sumna tatana akhoi ki kari kari noma hana akhoi nagali da man hai akhoi tamelong da meeting tawbada ichino Meitei singsu yawe oi su akhoi nungsina ba chokhat pa ching da adu yawde ada yawdabagi khara lila gumba drama gumba puthoro ne sum da ngari yonba khanabagi adagi puthopu di adu di tamjaninga lete na tawbu kumna ko artist mayam su leipak da idea of manipur da focus tawninge adu ngai thamai sona so singlai da sakpaje magi thamoi da experience leba phawba imphada chawjaraga zum tampa chi ngasai madugi experience mayam du da magi thamoi da feel tawdu ma da sakthorok pane ba adu yamna chumba work meaning khakta ne ba du khara na di taning ra moy du reality ne ba practically di adu way ba adu mayam ne pa me adu way hai tu na mangon da shauningai late mana tawthop se phare adu di kadai da awat pa leirage hai bu for free tawningai hona ga da ba ne ba yes ko to adu na madu loisanbada aina loisanbada hoi adumaina akhoi da cap chauna laikre development da or economically whatever akhoi da cap city laikre jinga tamse cap tu leirapagi maram na ngasi akhoi da dispute laibukumna long distance amu thamkibane do cap tu kari matam da akhoi khunda whole tangkhul area da mathematics oja science teacher phangdadana kaya da why aduna science akhang hai thoktabudigi akhoi se ngasi IT da doctor da line da shoi kibne aigi phobo matam da imphal da only school ka ba mi sing da anka hayaba science akhoi ki du da oja science phangde akhoi last 9 10 da khara tamjabwa ne ba adugi momang de akhoi su science oja phangdab ne na akhoi se yam son ho re ba sen ai ba da adung mayam le ba still adu advantage sama cap tu chawna laitra adu ai ding sai matum da government na loi na chamana na equal ko madu sinbiram ladi khoi cap chawna lai ro mo adu kum na hoji development da su cap chawna lai khre adu bo masi lai ka da Nampak tu lagi kerana akhoi khak ta blame tore na moi nuai roi adu bo hoi ai namu haning bedi
Naga ki su ama ki su ching de ki su MLA karak padi leina MLA di leina MLA sing du na madu movement do pressure do tawga da bane ko asi wale masi tawde adu tawde asi tawde akoi equal oide balance tu mana de aise ching di ki karak po MLA sing sina tara kundu na muka unitedly akoi manipur ki chokhat se idea manipur da thaba tawraga ko moina madu changsal lamar de madu ki crevances mi ki feeling do adumuk umul lai ramoyam I mean, it is the system that doesn't support. Nasagi maitai na natragana kanglup amana namda bagi potu na tawida system sina support of the uidoi aduna nasagi amai system ama ikoina leiriba political system natragana ikoi economic system sida equality maintain do ngamgada ching ga tamga chamana na equal treatment people ngamgada du system ama tangai fada dile ama anyway last critical question ama mai laks again after that I'll ask a couple of questions do adama main words ikoi ki Amina, Eko Mam, Nuxinagadabani, Jing Tam Mari, Adu Ada, Haiden, I mean, the league, worry Mam, Sigi Maraxi, the Habitat. There are some settles. Kanagumba Matung Hoktaba, the Haidare, Kitang sectarian Oiva, Gay Mahik Pakpa, Adum, Muika, Tolaga, Atopa community, Tamoy Nagada, Tamoy Shokadava. Magi ground reality, Natragamatu evidence, basis of the Yautana, at the Kangup of the Atamana. Chaiba, Ngangba, humiliate over, Adagi, Migi, Magi, whole Magi Kai Kunaba Mayam, to demean over, belittle over. Yam Hantana to be Kangdon Uba, to once hang on Torpasi, Tingley. Masina, Kangup sing the Habitat, any Kangup Amada, Tamoyam, Kaiba, Yam no I handava, Aduma Maya, the Tatanapo Yame, Masida Ricari happening. Masidi Chumde, why Manipur the call. Lamina Ripunamal, Ingna Chigna Nungsina, Lamina say Hiradi, Miamana. Kanglup amana penda ningai ko thamoi shoka da badu de akoi yaring khai ngang da bana phai ado aduga government na so adu control tobu phai aduge maram de idea manipur da sai akoi peaceful coexistence da focus to se haira de adu tawe haiduna amuka chumdaba lalasu adum tumina mu laithok badu de mu yaroi madugi khoi gi manipur da pamdaba madugi Toanpa, Karigumba, Yamna, Pataba Elementa, Torakla Sinba Kopo de, Amok Madu de Tenabatai. Madu Tenabadu, a quite system among the Tenagani. Pangal, Maite Amana, Adu Tawe Haidona, Pangal Sina, Toraga Tokrade, Adu de Hore Communal line the Chakrani. No, we have law in our state. Law lay, government lay. Government Madu lay Pigabani. Government Madu responsible Logadabani. Government Matamchana Madu Tabatabani. Government lapses aduga good governance leibang am da bagi akoi che government na taw da bu taw da ba akoi gi stakeholders na taw ki ba madu da communalize taw thok ba communalism wa khan thon ki bne ko adugi factor ama adugo jingna na hairi bo potu da adu taw ge haiba kanda sai na haitu ngang da ba taw da ba du di phaye adubo history da de distort yaroi history semjan ba Jim Mate Pangal give Manipur da Lairapa Chay Kuyana ko Lairapasi history Pazanale. Aduki history do Kanana so Madu Sento Sensing Punta Toroga Tawayare. Nagaki show history lay. Mate show history lay. Madu Amanama deny Tonabayare. A total Lapas dum lay. I don't know. I find a hybrid do the history is the divert toning I Toropo Kanda. I find a Madu not there to the against Toropo one. Madam the project. Tawakpa se jingda adum history se khara kongkote tobu mong da adusu community ma thamoi na na etem ma ne adu etem ne adu kumba da khoi di reply pi bu ane maribo tangkhul sing je kona lakpani haiba kumba aduga akhoi da test pi ram me haiba kumba ko singbu di history adu di lan khre ba we cannot accept adu di never adu mu di yaroi adu bu hujiki Accompanied Habatare, Karino Potoroga, Adumaina Torosu Chumna area do identified or Kainodo proof to Piraga, Hainaga Davani. Natanadum, Kalup Amada, Dum Tretoba, Aduga, Adu Toroga, Waidaba Pada Bako, Shenjalaga, Abunta Tobo, Jat City, Asidi, a quite peaceful coexistence. Akai Yamna Chobo Kaiba Machak Amako, Aduga Sagi, Manipur. Akwai da lamina jatin kuti maki nung si chana bada akai ba chobo ko machak amane se akwai na phata da bani adu puna maktu government na madu gaya sira thok ta ningai adu to da ningai
ꯁꯤꯡꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯣꯏꯗ ꯏꯝꯄꯥꯋꯔ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯃꯦꯀꯥꯅꯤꯖꯝꯗꯨ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯅꯪ ꯑꯩ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠꯅ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯠꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯦ ꯔꯣꯜꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯛ ꯃꯇꯤꯛ ꯋꯥꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯍꯥꯏꯃꯟꯂꯣꯏꯅ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ Okay, amay final question. Amay ay question ani khaktang amay da mix torke. First question se amay how much kaya yamna Manipur se amay nuksibage. Ani subada after 100 years ta lakadori ba khoi icha inaw isha isu mayam haiba tare Manipur gi tungda lakadori ba Manipuri miyam da amay na sigi time frame se ta gi kari message pinning bu. ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯡꯍꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯨꯡꯂꯥꯎ ꯂꯧꯕ ꯋꯥꯅꯤ ꯀꯅꯥꯃꯠꯇ ꯅꯪꯁꯨ ꯑꯩꯁꯨ ꯁꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯂꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄꯗ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯪꯈꯣꯜꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯁꯦꯝꯕ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯤꯅ ꯂꯥꯔꯒ ꯁꯦꯝꯕꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯃꯪꯗ ꯃꯪꯒꯅꯨ ꯊꯥꯖꯁꯨ ꯊꯥꯖꯒꯅꯨ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯗꯨꯛ ꯃꯇꯤꯛ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇꯀꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯂꯥꯔꯒ ꯁꯦꯝꯒꯗꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯎꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯎꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯑꯩꯅ ꯁꯦꯝꯕ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯁꯦꯝꯕ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯩ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯤ ꯈꯔꯅ ꯑꯁꯤ ꯚꯥꯞ ꯇꯥꯗꯦꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯅꯪ ꯄ꯭ꯔꯣ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯥꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯔꯛꯇꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯌꯦꯁ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇꯨ ꯑꯩꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯑꯩ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇꯨ ꯑꯩ ꯆꯥꯎꯈꯠꯀꯗꯕꯅꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯏꯃꯥ ꯏꯄꯥ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯏꯃꯨꯡꯗꯨ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯣꯏꯅꯦ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯀꯟꯁꯦꯞꯇꯣ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯣꯂꯣꯖꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯁꯦꯝꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯁꯦꯝꯕ ꯅꯪꯅ ꯁꯦꯝꯕ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯅꯥꯅꯁꯨ ꯁꯦꯝꯕꯤꯔꯣꯏ ꯑꯗꯣ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯁꯦꯝꯕꯤꯈ꯭ꯔꯣ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯃꯤꯅ ꯂꯥꯔꯒ ꯁꯦꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯍꯌꯦꯡ ꯇꯨꯡꯗ ꯁꯣꯛꯀꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯗ ꯈꯛꯇ ꯗꯤꯄꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯔꯨꯒ ꯆꯥꯔꯨꯔ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯃꯥꯡꯕ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯁꯥ ꯏꯁꯥꯅ ꯁꯨꯔꯒ ꯅꯣꯝꯂꯒ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯗꯤꯄꯦꯟ ꯇꯧꯗꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯉꯝꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔ ꯁꯦꯐꯇꯤꯁꯤ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯅꯪꯅ ꯂꯥꯁꯇ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ amay camera da onsala habi aikogi ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯣ yes ꯑꯄꯤꯜ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯣꯔ ꯗ ꯂꯥꯁ 30-40 ꯌꯔꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯁꯤꯡꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯄꯤꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯍꯥꯎ ꯃꯊꯦꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯐꯦꯛꯇꯔꯅꯅꯦ ꯉꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯅ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯣꯔꯛꯄ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯗꯨ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯁꯤꯔꯥ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯃꯗꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯀꯥꯎꯊꯣꯛꯅꯔꯒ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯁꯤꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯧꯅ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯊꯣꯠ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯃꯁꯤ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯊꯣꯠ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯏꯟꯀ꯭ꯂꯨꯁꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯂꯩꯕ ꯇꯥꯏ ꯋꯥꯈꯜ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯄ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯄꯦꯟꯕ ꯄꯦꯟꯗꯕꯗꯨ ꯊꯥꯗꯣꯛꯅꯕ ꯇꯥꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯒ ꯅꯪꯒ ꯂꯥꯟ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯅꯔꯁꯨ ꯏꯕꯥꯅꯤꯁꯦ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯒꯗꯕ 이바니 란 떠나러가 능 아프리카다 잘랐니 아니 아메리카다 잘랐니 할디 봐봐 그시 이바니 큰나라죠 하행수 한직 애기 이자 이슈 락부 간다죠 마팜디 홍로이더버네요 아두나 아코이다 ng시 큰나라가 그리 동보 판게 아두 무후뜨디 let us sit together 거 퍼미나르가 서로 도토르세요 봐 아두 어디 이자 이슈 슝기 담덕도죠 노아이아이 판나 잡히버 야그니요 봐 아두나 마두기 컨셉트고 아코이 아이나 탐전닝거디 뺀다바 노아이따바 뿐나막도 하우키버 마탐다 ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯌꯦꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯂꯩꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯅ ꯈꯪꯂꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯩꯒꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯩꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯩꯅ ꯁꯦꯝꯕ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯅ ꯅꯠꯇꯅ ꯀꯅꯥꯅ ꯁꯦꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯅ ꯄꯦꯟꯕ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯑꯗꯨ ꯍꯦꯟꯃꯜꯂꯦ ꯄꯤꯛꯃꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯇꯦꯕꯜꯗ ꯐꯖꯅ ꯀꯟꯁꯜꯇꯦꯇꯤꯚ ꯇꯧꯔꯒ ꯐꯥꯞ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯃꯅ ꯄꯦꯟꯗꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯗꯕ ꯀꯣ 이제는 아픽ꯄꯒꯤ 마기 인터레스트 부락바 아चावबगीसो 아चावबदो पुररगा अखोय मिडलदा लोइना इंक्लूसिवली अखोय चमिनाबा याबा सिस्टम अमा खक्ति अखोय सेम्बा तरगा लै मदु सेमद्री फावबदुदिको अदुम हाइबो वाने अखोय फुल्ली कैनो इंडोर्स तौरगा चटपसे ngamgadabagi खिता लाबना उवे अदुना आइना पामजबदि अखोय अनौबा मणिपुर अमा सेमलजे अनौबा अमा मणिपुर सेमबदा करी मेकानिज्म
material changani haibadu mayamna puthok mina seba adu number 1 da aina thamning badi akoi manipur da house ani targale manipur legislative assembly lere sina constitutionally makhada laikre yes magi center ke magi population oina puthoraga oina decision lawmaker oina lere ko adu phare sina system amane wes punsi chupna manipur da liste hi lising ani chatharasu kalup kharadi adc mla lebang ngamloi dori moi represent tawtardi moi voice to kadai moi gi kaino to kadai aduna sai raja sabha lok sabha upper house lower house ne leibukum na ko aidi manipur da manipur assembly amal leiraga manipur legislature ko legislative council hai ka sera amal leiraga tribe leiriba community leiriba oin makti ki amama represent to hondo we have 34 tribes natra communities siki 34 ki mi amama represent tawga punamak ki crevances to madu ki house da naina gani naina ga madu the pass tawga madu ki pass to Manipur Legislative Assembly ta refer tawraga madu gi muna thaba chathaba adu nataba tarade hujiksi ai example ai tampu so thona ai di bharat su chokhatara su pemba pendaba le su ai gi tamkhul di MLA ahum le ya where is chothe mongsang lamkang ko hari ba tarau to le ri na jeme adu mayam le ri na thanga hari se ne adu gumba kaino to de mapun sida MLA later roebo representative to tawraga tawhol representative ohale hairaga magi area grievances issue punamak puthora kanda budget chamber kanda so akhoi hena nuai gani policy plan tawbu kanda so hena pen gani nuai gani aduga hena penetrate tawgani aduna tabe hojing sai na haibudu sida minister oira dum chahi tara kun retire tawraga manipur corner khangdaba mafam khangdaba mi leiri aduna di kamai na manipur semga dabano am luwe ana ida praja mayam da haining bedi anoba manipur ma semse haibagi wakhalom da ko loina mai akhang hang ising losing puthonaraga sincerity oina tawraga asigumba anoba new thought process system ma chasi number class ta corruption je muthapa corruption leitaba matamda akhoi nungsinaba hengani akhoi da dispute leiraro corruption leitaba kanda idea of manipur si kankhalakani corruption leitaba kanda masai akhoi manipur da peaceful coexistence phajana chenna leibang ngamgani corruption is also one of the main that reason akhoi mem lab dam na bagi say corruption si jomani corruption muthala kanda manipur mapangan genba yam powerful manipur ma semang ngamgani so to all our future generation da akhoi ngasi gi mirol na haba tare ngasi gi prominent personality singi makai gi thambi baje akhoi gi aspiration mayam je loina ma recognize no binaba pikpa chawba akhoi masen ikai khunaba aduga manipur gi hojik political structure se kitang hongto pama changi aduga legislative council ma manipur gi leraga manipur gi tribal communities mayam leiba furup mayam se loina ma represent over yabagi adugi aduga ngasai the chanba ko adugi budget se rectify tawba area gi mutung okay it was a wonderful idea aduga masi successful in future da ikoi materialize to ngambagi oichopodu su lakadi haina thamjage aduga with this very good hope ngasi gi idea of manipur da saruk yabi ki ba manipur gi vendor of the idea of manipur amay sangka sabu kan ta chari kai thank you loina program se hobudi loi fomi yang tabir ba manipur miam obu kan ta chari kai khunu chari mathang gi idea of manipur gi episode me am ngai dul lebiramo ikoi shodan laksage